Umurimo ogu nugwije kumaraho biliyoni 3 na miliyoni 500 kandi warukura abakozi abandize kuhamiza abantu ngo sente zizatandikire kuzaha account kandi ubushobozi butishirwe iteka rya Uganda. Amina. Biliyoni 3 na miliyoni 500 miliyoni 8 na 50 zorede zikaza simfezi rya account eyitugambera biliyoni 1 na miliyoni 116 nazo zisindikirwa eyitugambera waturiyo mu 2.1 billion ICT block ijeje kubera mu za computers koko contractor naza kuma akombeka no kuteka mentebe na nemeza computers dio naza kufuna program ndijo izo neza kwijanziretwa ondijo gutuma mu gwa contractor mutambuza computers. Obira ryo mugenyi mukuru asimire President Museveni habwo habuzo bwaro kubaha kandi yagira ngo bahereze kumanyo bukoryo ba contractors bari gukoresa okushumankura sente za government. Ngeke kubashaba mugezo kwa avoidinga kusanga rumu empinda hinduka yamani okusanga sente za 3.5 billion kandi zaikire mu billion ine. Komite sentence kuza kuzitaho chukumire kandi ogo mu monto enda mu myaka ibiri twakuzo mu karuru ntanda kubantu mi commissioning tekne yanyu ekinte kiragende kikatambura kubi ni mu murengo mwagira ki muhatekaho mukono ishobora mutareba nk'irya government yonka nk'irya chairperson uwitora umugenyi mukuru Honorable John Tamwira nabishike stande ishomero itakeru kwingana hekitano niryo rihirwe yabekereziya kandi no hishomerere rukuza komekwa twenda kusima government ya NRM abo kutuha Seed School abwe gombora ya Magambo tutwire twinishomeraha ya sentisisto iryatandikire 2016 tubetwereze myaka mukaga tu cooperating ishomero konka post twine challenges twagala buli kimu kibere in excellence twagala shode work umurimo gukombeko gukwasibwe company ya Karisa kandi no gutekatekwa kutwara emyaka 2 gasha kwa Onesmus ndiye nabo